Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka OM Roy Memorial High Secondary School na Maulai Kenton Masar. Kalalong galado ha ka 10th Inter-School Knockout Tournament Hajar Apusan bala penyat da ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People. Maulai Circle hadin bakalala man penliam no ya ka Maulai Presbyterian High Secondary School na Yoringham. Hadu hanyo gol lanot ha ka jingi khun final kabalalong ha ka hanyo trik urisau Hajar Apusan hamadan he mini stadium Maulai Phutmori. Ha ka ni ka jingi khun final ka OM Roy kala thep sun goal ha ka kala step but ar goal ha ka kala meet u Jonathan Kharbani ulakhur ya ka hat trick but ulayo pediang ya ka khusnam top scorer hadin ba ulala ban thep baro shipho goal ha ka ni ka limpum Katba u Dami Bandon Maukro na Sacred Heart Boys High Secondary School Maulai ulayo pediang ya ka khusnam promising player kanam best goalkeeper kalalet siya u Lumlangki Shangplyang na OM Roy Memorial High Secondary School kanam best player siya u Ivaneza Sun na OM Roy bat ya ka khusnam best discipline team layo khur daga Bethesda School kabana Mauyong ha kani ka lempong lawan bani Shimbenta dagi khat South League School balas dang na do ka khat khandai tarik unailur haswa bani khun ya ka final kaladon ka jingele kai paralok ha ka ba ka FKJGP North Khasi Hills kala job da Sun Goal la Ar Goal persha ya ka FKJGP Maulai. Jangka mulai circle iwa and some people alolong subhanallah subhan tiba dan li macau yo bai mla ban koi ni ko tin sum ban ko ni bahir ni perlu ju ila kadang subhanallah sim ya ta ni to si na ko ni ba shan no si ni astan sports ni jo mulai circle ai luar sana yang berak yang berak tu ai yang asal tahu lah ni sudah Berjam senang, terus berang. berjam senang, Terus berang. berjam senang. Terus berang. Dari school ni. Dari school mana sih? Dari school mana? Lumang. Terutama
शोभा भाई थापती Hiệp